Abatuura babigambira babirana babugabugana habebembezi ahari multi-purpose hall omu district ya Bushenyi. Implementation programs Minister wa Gavumenti z'ebyanga Honorable Rafael Magezi ahamiza Abatuura ngo program egeneje kuhangara ahabwo kuba bagiteekateekere kurungi. We think that we shall succeed. Inaba kugira ngo skills zimwe zikakora kubi. Kintu kamya ngwaza umwana ukashango kundo kuguru kutatebekine notekateko kwa bana barazari mutwereka. Je muyode tano nk'ezindi ahabo kweseke zikwiza ziza direct abantu na mnoga parishes na wards kada batera batubaka akakumu bakugira ngo sete mo zeta ndo sirira ya district ko gatwishi hatwazaretera. Jeno Kahindo Tafire obira ryo mujenyi mukuru aha mukorogo nagira ngo enteekateeka neija kuhwera kunyweza abantu okutunga entasya rero Uganda eshikyo muri middle income. That's what the message is. Get the 39% households who are not in the money economy to get into the money economy. Kutulabe tugamba enterprises itwe twine enterprises ziha norise koko norise mbuzi oyine omwani oyine ki ekyo rubasa kwolekako abantu abantu bagambura Parish Development model ayi kuneza kutoroga kebintu bitiyo toroga lyali ekibyo kundeta kasireta etakashuwi bila kundeta twakireta turazitoroze. Omugandi Minister w'ebyesente Henry Musasizi ahamiza abanya-Uganda ngo enkora ya Parish Development model terkwija kuteganisa bwanguzi. Omu kwezi kwa kabiri omwaka ogu gavumenti ya Uganda ekatongoza enkora ya PDM kuhwera ebicweka 39 by'abanya-Uganda abarokukorera enda ngo baruga omu bworo. Criteriati rashita amakampale razakwera leva twine audit both internal ka district audit internal audit our district araza kubara auditing as the Parish Development funds and also the auditor general nawe araza kuba arabara arareba ngo Minister Musasizi kandi oryo munyishengero wa Rubanda East abirayi n'abanyishengero abandi ahambuga nkuru za Rubanda obwo barakwegesa bukiri kwataho ahankore ya PDM. Ente ziraza kuyamba abantu na muno nga bali mu by'obuhinji okureba ngo babasa kubona embibo yo kuhinga babasa kubona omubazi ogwo kufuhiriza babasa okushashuraho abakozi abo barakozesa okurugirira hanteekateeka ya gavumenti buri muruko mu Uganda nigwija kutunga miliyoni 100 kumara emyaka 5 ezirija kuhwera abantu kukoresa okweyiha omu bworo.